ebitabo ebireesorwa mu ishengero wa Agacencwire district ya KYEGEGWA kandi batandikine n'ishomero rya King Solomon's Kyatega erukushanga omugombora ya Kyatega. Ninyenda kutwara omukisa guno kusima Ministry of Education kuranti Mama Janet omulemo gwa kutukora kutuyambire nkihanga. Ito nkabantu ba Agacencwire tukoboroire mu muno kurongo nawo scholastic materials esikwetagisa nkisomero tuzitungire. Abashomesa nibagera ngo ebitabo bino bigura sente nyingi wabana bigura mu maduka kandi abazirete barikubasa kubigurira abana babo. Nosanga igitabo cy'emitwale 3, igitabo cy'emitwale 4, 5 bitu muzaire nkimugumira kurora asaswire fees n'ibitabo bindi bisomero kandi akongera akasura akagura n'ibitabo bino. Ebitabo bino tukyabyetaaga ebya new curriculum mu masomero kubanga wekanga nga abana bangi wekanga numbers nyingi tugeze n'abana nga 15 nengo ino butabanga 13 tubate bumala so twetaaga ebitabo ebirala bijje. Omwaka oguhire nabwe Honorable Tom Bright akaba yaresire ebitabo ebindi ahabwa primary hamwe na siniya ahabwa amashomero ga government. As we talk now sazino okwinduko karango ebizamu bya PLOs nyakurabiro sazino ebya 2023 KYEGEGWA district ranked number 42 42 namba nungi muno sazino baitunira ngo next year ndujja kwatukira mu 30s. Abashomesa nibagera ngo n'enshomese kahinduka nico bari kushabira government okongera mu amano mu kubisya beji. Omuganda makuru abibyo kwerinda batandikire kwegesa abarinzi b'obusinge mu mashomero obwo amashomero garakwetebekanisa kutandika tamu yago yo kubanza omwaka ogu. Okwegesa abantu aba aradisa kugambire hati kubabangura mu byo kwerinda tubatebekanisa kugira ngo betegurire kumuruka kw'abana ku reportinga amashomero bwo kubanza akanko kumukimanya kamwenje tukagira ikikangabwa batahirirwa. Ikindi cya kabiri amashomero mingi gakize kugire bizibu bitari bimwe na bimwe so turi kubatebekanisa kubabangura kugira ngo tubate ha level babana bitu barahumuruke tumanye ngo abana bitu bari mu mikono mirungi kandi ibyo kwerinda binyeze mu mashomero gaito mukoro bukuni kandi omanye ngo aho kumire no bujunane zigwa bwawe kandi tubura umuntu ozwirati ngo naba at supposed kuzwara ugu no mwenda nagwe mbabasa gutungisa handi hose no bujunane zigwa bwawe kumanya okakakasa ngo umuntu wogu ni echo abantu abari kuhingura 520 nibo bariyo nubashomesa ubwo bwa hati Gashakwa Philip Murangira na Anthony Twine.